parliamentary election ahul tum APHLC kan claim ke dam je phan tum ko konvenol ka do tum check back kono kan chief konvenol ke tum bithang mano nasi pini ladak tum check perai ateng resolution ke na teng si non 2024 upcoming parliamentary election ahul Karbi Anglong West Karbi Anglong apan di Mahasau apan abaha apan ilitum members of parliament MP abangke ilitum APHLC president ilitum asar akehai jai kathar IS retired pansigi tum APHLC kan chedom sar kan ilitum resolution elpono apan bank pono lahelo pini Karbi Anglong West Karbi Anglong apan di Mahasau aran apan ilitum mahin pen pacin bantu dak lamun nyala mabelo apan ke dak pini rada pan dak pini media hoi penal kapangdak lahelo alang li iltuma president sar jai kathar IS retired alang li halo MP candidate lo lasi Karbi Anglong alo constituency ko ratrok do including di Mahasau 28 constituency do lasi Karbi Anglong lapen di Mahasau la constituency ko ratrok lapen ko nerkep constituency pokep so se ara tumalo bangke non upcoming parliamentary election iltuma sar jai kathar aphan kam ke klam ye phansi pini dak media hoi pen dili kadoi arar phanda me chuning lilo lahelo lapen ke non ki bangji upcoming election ituma sar jai ka thar jung se haidel lo polotang te ra ka tuma ninga che the pe alang li phan ka chera pe chito dun pe Karbi Anglong di Mahasau pen West Karbi Anglong ara tum ka chera pe chito dun pe alang na haidel lo polotang te alang li ke claim ponji la ke si project kapre ka political party asam kali apena kapre ilitum elected members MP asam kali ilitum APHLC hoi pen apena alang li ke claim ja kam agel tum project gi number 1 abangke ilitum ningkan troxy cap so say 70 years so say ilitum ke hang apen ke ilitum kang hong prom labang so implementation of article 244A autonomous state apan bangke alang li pen parliament alo chedan nun po lahelo ke cheng si ilitum asar jai kathar pen alang li parliament along kacetan duni la benke la baso autonomous state alang li ke hangun hut mata alang li kacetan hut jongsi government of India tum nang kroilo polotang te lake paragraph 20 teng pe 6 schedule of the constitution of India teng base autonomous state ke part jam nahi dele tum autonomous state ke hang lake kapre autonomous state general state some ke hang gali autonomous state article 244A lake paragraph 26 schedule of constitution to the constitution of India teng base kim rang nahi pen part jam nahi lahelo tum ke hang apan lahelo lasi pini rat lapen ke dak Karbi Anglong rat lapen ke di Mahasau rat aphan West Karbi Anglong rat aphan ini kapacini tu la thop lahelo non upcoming 2024 ilitum Karbi Anglong di Mahasau farman alang li itu masar jai ka thak bensi MP bangke ar jabdul ko Ini aji एक प्रेसिडेंट माता काउंट हल যে আগন্তুক যেটো এমপি ইলেকশন আমার এপিএসএলসি দলৰ পৰা ইএস লেভেল সিসি লেভেল এলএসি লেভেল আৰু সেন্ট্ৰেল লগত আলোচনা কৰি আজি আমাৰ এপিএসএলসিৰ সভাপতি স্যার জয় কাঠা তেখেতকে আমি আগন্তুক এমপি ইলেকশন তেখেতকে আমি পাৰ্টি প্ৰদান কৰিছো গতিকে আপোনালোকে কাৰ্বি আংলং ৰাইজে আমাৰ এপিএসএলসি দলৰ ডিমাহাছাও কাৰ্বি আংলং এপিএসএলসি দলৰ পৰা যিটো প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা যদি আমি যদি জয়যুক্ত কৰে এপিএসএলসি দলৰ জয়যুক্ত কৰে প্ৰথম আমাৰ দাবীটো অট'নমাছ ষ্টেট আমাৰ দাবী তেখেতে পাৰ্লিমেণ্টত এইটোহে উত্থাপন কৰিব এইটোৱে अच्छा सर कथार सर नाम जुंतो नॉन एपीएचएलसी होय पे नांगली फांसी ला एमपी कैंडिडेट नांग इंवाइ लो पसी नांगली जोंसी एमपी हाइ इलेक्शन हाइ दरलो पुलोते नांगली कॉपी पिलो के क्लेम पंजे कार्बी आंगलंग रा तफा केचेंग सीगे नेली के क्लेम जी डे 1 पेन एमपी हाल दा ओट टेकिंग दो यमति दी हाला ओट टेकिंग आरनी डे 1 पेन ला
Constitution along ketok Article 244A ateng pen autonomous state Karbianglong West Karbianglong pen dimhasa ophan separately tame la pen jointly tame rat atumani ke hangateng la autonomous state kikim je aphan ke claim back number 1 la ke Nelly MP ke doon ho si ningkan po tajud je aprang si lagi petang deto. Kadang tangan ta anu tina party kami ko bonta cecak bom lo so hormu. Cecak bom. Election no joni pe election nang lo konde cecak bom kilo la so hormu ke patun popo. Bonta non anda tunche la so apa kan nang silo puise. Nelly ke puji ke halatum ningye bom titi setan non anta alang litum MP intang rak ke do hot resolution anta pon pepin lah. Non anta pon pede. ASDC hot anta pon pede. La bang manghu meme. Nelly bang resolution ne pon bek pala ke. Number 1. Da resolution pon ra jut kok po alam ta kali anta do orang ke claim na la non puet unde dat lo sedala ke nangji anta ke Nelly ke claim lap. La pen next ke claim ya bangke je thana link seta autonomous state ke 6 schedule angding pi inkoi pensi somji kimji lapot 6 schedule bangke itung pangtang pekpo a power non kangbo tanganta kapachelong to edge pan ke claim pekpo la pen ke Cuban itu ngecetan bo. Guwahati High Court ta order ke pitang. Jangan Guwahati High Court order ke pitang puli alam kali. Zeta fix schedule tinggi pu. Angding pihini angding so proxy. Lapen netu council election ke pedofan ke aron selam vekpo. Lapen voter list ka selam dia pan ke aron selam vekpo. La aron ke isibet lo. La selam vekpo nitu. Latu ke lage tithanang nilo lage claim back lapet Sarang te nangli panti KSLT hoy bengke nangli panti candidate pan oi nili tang te nangli tum NDA alliance along nangli tum kachingki ke chathan dolu man so nili tum chathan olo NDA puali lage India pualo India pualo lapen itu asamang bom songkrip hodo United Opposition Party Forum of Assam pudo. Hala tumpen ni tum cingki pik lo. Hala solong Congress ta dolo lapen am admi ta dolo party anda lokal party anda do etla. Hala tumpen ni tum cingki ver lo lapen neli aku cingki dam tu ela. Seta cingki non cingki ke non. Hala tum ke nang si kroi dun tang. Nelly University tur job nang ipo bangke. Lalo. Indian no National Congress tu manggil ka biang long pen di maso long kinang tur de Nang tur dung de det po alang litung ke. Nang tur dung de det po Nelly tum ke kroi tang ateng ke. Non jong si command ni tur plut pondela le son ga pregalam lo. Masita la ke ni tum nang tur dung de jalam si du atla. La pen Lamchak takali non itum Congress leader ta Nelly fancy tur non pusi pulo dak asa Karbianglong Congress leader senior most abangta. Lapen Lamchak takali Nelly MP lote Nelly dak English pen di pore det po. Karbianglong Autonomous Council KAAC is not someone's personal property. The Hills people of Karbianglong are equal stakeholders. Number 2, I will stop economic migration of the indigenous people. I will provide viable alternative for their economic security. Non amat elitum ariso o karjang atu Assam ang tanchot kali India ha konan ni ha Dubai beteta dam tuaret lo non ke itum ki ong ia puta Ladakh kachori kachor lama thai ka ve posi dam nang kok lo ke di nili la bang ke pang ton pola thuge
pape dam long le det po pape dam long le det ji pulote dak kachori kachor lam athai dak long vek nang po dolo non pavedet titi itu ma council tu itu ma MLA minister MP tu pavedet titi pape dovek po lapen economic security dei la salam lapen number 3 KAAC possesses sufficient funds to feed and promote economic activities of the indigenous people. I will ensure that every household get these economic benefits. Poisa da duda kewar thap lapot itu adon tinta lanon ahem arpong Kopulo maho prit thang atu ahem anta kicholong yapan ahem kecik amet thang ahem cikim long yapan dei hem su po akam ngali amet thang si cikim nai amet thang kecikim ahem ke duning samjin bang ki pia hem su ke ning samsi la tika hokalam lapot aning kang samjin pen amet thang ahem kecikim la pen ke do long yak kam ve klem vek po Lapen number 4, I will stop this culture of nepotism. Di non ke CMEM, MLA, MP, BJP party, usalo, pudi, amun pilo, pulote akortilo, pulote asopilo, asopulo, pulote la si sakuri Lamchak. Lake nitum kroy krik, lapen la paplang long le. La si I will stop this culture of nepotism and crony capitalism. Di non hapuge 90% karbia tumke ahem mat plaster lapen arpong pritham kabi beja phan paling dawi usomara tu chamsi aklong along long le aklong along si mekejang gedi lapen ahem dam non apak ghor along Jiki besia sang tak Thirklong lete ji nang litu. La son sidu. La pot ni litu. La crony capitalism, nepotism, la so culture ke papa vedet kangjang yi. Lapen I will completely abolish this culture from the soil of Karbiang Long. Karbiang Long pengel so culture pa vedet. Lapen di mahasau penta. This culture is bringing division among our society. Itum kopila divide. Di itum hala ke plang itum CMEM MLA minister itum agari lab contractor itum agari ke ador ke so si langdun prong titibodi hala si istia kelas ke plang itu lapen itum apa bangke itum bangke kang day a kelas lok lo ke dinon de a kelas de ekonomi a kelas de kok lo ke dinon kiduk a kelas de kok lo ke di la si labang so kelas ke itum ne ke pavitet Lapen since this is a social evil, like a social evil ke lake. Lapot this economic inequality must end. So I will stop this culture of nepotism and crony capitalism. I will completely abolish this culture from the soil of Karbiang Long. This culture is bringing division among our society. Since this is a social evil, this economic inequality must end. La jut kok ni pavidet ni. Wealth must be distributed equally. Itum wealth. Itum Karbiang Long di mang saung bo. Ke long wealth ohomia ke hompoti. Jito amar hompoti. Itu homanere divide ko sobe pabo lage. Kado ita le jingbar chit si long rap et nangji ni plang wong pen bang na pelang prong na pa kangkali ni tum no son ning dok di la si non ta ni li hem ta nang tum Thirklong lo ke di ni petang ti petang one det lo ason ka prik rata kam si klem rong no ni un ni do klem ji po son de ni rata kam klem dun det son te di ni la ta un ni fortunar ta nam put abinong ke ni la artiklo jon wang ke long pension pen ta ti ta hala bang ta ni klem ke det lo son hak si mo MP long lok sita ba ke thi akaprek a post le long nu tu sita la to ke nitum bangke wealth must be distributed equally
Dahil non amat kipu kang tungke. Anpar ke dolo la penhala lo. Paragraph 2 sa paragraph 7 pen aron kaselam election ka pedopan voter list kaselam lalong si asang kapre ke do adlo. Kichiatum a voter list pen amen kang tan kado we tahadak si do adlo. Athema aron silam de tike kichiatum a voter list amen tan ge. Aron pen ye. Ke do kang tan ho pomat mobile mala in jobot kut boleh ke un lagi un la son ke lagi. Allah ben si claim ni tu ke claim ji an ke ni lige aron ateng ben si claim et la pen la ing long arat ke do an to pange pang rumpet ini homman si do ni atema sikhido long polo tribal areas possible for paragraph 20 long Karbi area boleh putakali, Kuki area boleh putakali, Garo area boleh putakali, Khasi area boleh putakali, Sema area boleh putakali, dan Sham area boleh putakali, Dimasa area boleh putakali lagi. Tribal area, lapor tribal atau pan anke aprange lasi lang paprangko. Bangat tumhan lang selet nang ipodam abang kali. Lapen ili tum dak kilonjia tu. Ohomia kilonjia tu abang panke lake lang pemipo. Latum 4% do. Lapen adivasi tum da dolang. Halatum panta halatum da dupik pa. Halatum adivasi story bang nang ili tum cini nai. Halatum aningke hang nai wang li. Halatum man ke wan. Kewan, latung kewan bori. British utsi. Kewan kali. Itu manang cudet ji pa hatung kewan kali. Setai do makai do dak itu mangbong. Ning oil lam. Ajah tung itu adet nang cudet ji pa kewan. Kali mala. Kewan kali. Kewan ala tu mangge. Setai adivasi tu mangge la tu mangge. Kewan la tu mangge. La sonjo. La sihala tu da dupik. Itu mahala tu man pidet nang kangjang na ipoli. Otonomas hala tumpan pinangi po bang lagi. Seta hala tumpan kopilo make nangji hala bang tumpan ke tum lang ponan kogi tusin tumata lap. अच्छा सर तंटे थेला आर्टिकल 244A लके इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन से तक डाकलो तंटे कॉपी पोसी नॉन आंस्टा में इम्प्लीमेंट में दर लोला बंग सोपो थांग नंग हिन बन पिलो पोजे नेलिता जक्का सुके नेलिगे मेन नेगोशिएटर लो nang pikang tung teke la BJP tunge nang pipi po nang putik la hello. Nito manang pupe melo tarik ta nang ipo tarik ta 15 April 2015 naningkan. 15 April 2015 naningkan. Nito manang pudak la nang pipi nang to pa kuyo. BJP government ke. Seta Congress atong bangke non kachi putu la tom bangke pita mik pusi non la bangke ki putu. La ta election hutong ni ye chot lo ne pilo ne chi ne la tum nge election hut ning ye chot ti tia bang la Congress tom bang ta seta. Da non la bangke ning khelo nang chi kroi dun po pusi. La pen ili tum ake hai okhel gogoy phanta. La pen lurin jiti gogoy ake hai phanta tum ki at lo. Alang li tum ta nang chi kroi dun lap lo la bangke. La si ne liga matha non la bangke ili tum papik kroi umpo matal. The India government ke pe potong na pipe det lo ni ta chini ni la bangke. La si ke claim klede da put bon sini lia mata. Parliament no resolution pon pe det kente. Non anta pon pe la yokta. Ko si resolution pon pe pen le se alam iklang ko madiada. Lam ning ye chok de chok de chi ke. La hello alam bang nili mata bang no anta claim pe me dat lang ko nili mata ke claim pa me a join ni sin on ta article 244A chun chedala kala ohomia moi etu apuna lage english ot moi likhisu apuna lage etu snap kori loi jabo aru yat ami koisu je moi যেতিয়া MP election জিকিলে প্ৰথমটো কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও কাৰণে মই অটোনমাস ষ্টেট যেটো আৰ্টিকল 244A আন্ডাৰত কৰিবলৈ মই প্ৰথম হেতু চেষ্টা কৰিম আগৰ দিনত
যিমান কৰিছে কিন্তু ৰিজলিউচনটো কোনো লৈ যোৱা নাই পাৰ্লিয়ামেণ্টত সেইকাৰণে মইতো প্ৰথম ৰিজলিউচনটো লৈ যাম এইটো প্লেচ কৰিম আৰু নম্বৰ 2 আমাৰ 6 শিডিউল যি হলেও অটোনমাস ষ্টেটটো 6 শিডিউল paragraph 20 মতে হ'ব 20 অধ্যায় মতে হ'ব সেইকাৰণে 6 শিডিউলটো আমি ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ যিমান পাৱাৰ হেৰুৱালে এতিয়ালৈকে সেই পাৱাৰবোৰ আকৌ আনিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে আমাৰ ইয়াত যিমান ট্ৰাইবেল মানুহ আছে কাৰণ 6 শিডিউলটো ট্ৰাইবেল এৰিয়া বুলি কৈছে এইটো কাৰ্বি এৰিয়া বুলি কোৱা নাই কুকি এৰিয়া বুলি কোৱা নাই খাসী গাৰো ডিমাসা এৰিয়া বুলি কোৱা নাই শাম এৰিয়া বুলি কোৱা নাই ট্ৰাইবেল এৰিয়া সেইকাৰণে গোটেই ট্ৰাইবেল মানুহ একেলগতে কাম কৰিবলৈ ইউনাইটেড হ'বলৈ মই চেষ্টা কৰিম সেইটো আৰু লগতে এতিয়া অলৰেডি কলো যে কাৰ্বি আংলং কেএসি তো কিবা এটা কোনোবা এটা প্ৰপাৰ্টি নিচিনা হৈ গ'ল সেইটো গানতো লিখা আছে যে দেখিছে যে এইটো কোনোবা কি ভৰালটো বোলে নিজৰ ভৰাল বুলি ভাবি লৈছে গানটো আছে আজিকালি এইটো কোনোবা ডাঙৰ সিঙ্গাৰ সেইটো বনাইছে নিজৰ ভৰাল বুলি ভাবিছে সেইটো আমি পাৰ্সনেল সামওয়ানস প্ৰপাৰ্টি বুলি ভাবে সেইটো আমি আতৰাই দিম আৰু হিলছ পিপল সকলোৱে আমি ষ্টেক হোল্ডাৰ এইটো কলো অলৰেডি একেলগে থাকিব লাগে লগতে মনত ৰাখিব অসমৰ খিলঞ্জীয়া সকলৰ এইটো আমি ভালকে চাম কাৰণ তেওঁলোকৰ তেতিয়া 1951 সেন্সাসটো তেওঁলোকৰ 4% আছিল 4%ৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ লৰা ছোৱালী বহুত হৈ গ'ল এতিয়া সেই কাৰণে তেওঁলোকৰ এই খিলঞ্জীয়া অসমীয়া সকলৰ কাৰণে আমি ভালকে চাম এখেত হলে যাতে বন্ধু একো দুখ নাপায় এইটো আমি কৰিম আৰু লগতে আদিবাসী সকলকটো আমি অসমত থকা তেতিয়া সময়ত ব্ৰিটিছ সকলে তেওঁলোকক আনিছিল তেওঁলোকে নিজে অহা নাই ইয়াত কিছুমান জাতি বুলি ক'বলৈ সম্প্ৰদায়ে নিজে আহে আমাৰ মাটি কাঢ়ি লৈ যাবলৈ বা অকুপাই কৰিবলৈ দখল কৰিবলৈ আহে কিন্তু আদিবাসীসকলে মাটি দখল কৰিবলৈ অহা নাই তেওঁলোকক আনিছিল সেইকাৰণে আদিবাসীসকলক আমি চাম আৰু নম্বৰ 2 ইকোনমিক মাইগ্ৰেশ্যন ইয়াত অসমৰ পৰা বা কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা অসমৰ পৰা হৈছে বেলেগ বেলেগ ঠাইলৈ দহালৈ গৈছে কাটাৰলৈ গৈছে এই মিডল ইষ্ট লৈ গৈছে আৰু চেন্নাই কি কয় বেংগালোৰ দিল্লী মহাৰাষ্ট্ৰ লৈ বহুত তালৈ মাইগ্ৰেট হৈছে এই মাইগ্ৰেট কিহৰ কাৰণে মাইগ্ৰেট হৈছে প্ৰথম কথা কোৱেশ্চনটো কিহৰ কাৰণে মাইগ্ৰেট হৈছে মাইগ্ৰেট হোৱা কাৰণটো হৈছে ইয়াত ইকোনমিক অপৰচুনিটি সিকিউৰিটি একো নাই এই কাৰণে আমি I will stop economic migration of indigenous people. Indigenous, not only Karbis. They to monot rakibo. Ohomia, Khilonjia hokolar, karone etu sinta kor hoise. I will provide viable alternative for their economic security. Economic security ya thakiboi lagibo. Jodi sailo oino manu to ya ahi pelai economic security pai. আমাৰ মানুহে নাপায় তাৰ মানে আমি ম্যানেজমেন্টটো ঠিক হোৱা নাই গভৰ্ণমেন্টটো ঠিক হোৱা নাই আমি তেওঁলোকক বাহিৰৰ পৰা অহা সকলক ইকোনমিক পাৱাৰ একেবাৰে দিব ইকোনমিক ফেসিলিটি একেবাৰে দিব নালাগে বুলিও কোৱা নাই আমি কিন্তু আমাৰটো যিটো আমি দুখীয়া মানুহ তেওঁলোককটো আগতে প্ৰথমতে নহয় প্ৰথমতে তেওঁলোককহে দিব লাগিব এইটো আমি কৰিম আৰু নম্বৰ 3 KAC to ফান্ড বহুত আছে কিন্তু ইকোনমিক এক্টিভিটিজ প্ৰমোট কৰিবলৈ ইন্ডিজেনাস খিলঞ্জীয়া সকলক ইকোনমিক এক্টিভিটিজ ইকোনমিক বেনিফিট দিবলৈ এক্টিভিটিজ দিবলৈ আমাৰ
টকাটো সাফিসিয়েন্ট আছে যথেষ্ট আছে কিন্তু হেই আমি এই ফান্ডটো যাতে সকলোৱে আমি ইয়াত খিলঞ্জীয়াসকলে আৰু শিডিউল ট্ৰাইব ধনী হয় নহয় জানো আৰু দুখীয়া মানুহ আমাৰ নিচিনাটো চাই থাকে ফৰ্চুনাৰ আহিছে নহয় জানো আৰু সেইফালে বহুত দামী গাড়ী আনিছে ঘৰটো ভাঙি পেলাই তেওঁ বহুত টকাৰ দাম দি পেলাই তেওঁ ঘৰ আকৌ বনাইছে চবে চাই আছে দুখীয়া মানুহসকলে সেই কাৰবাৰটো আমি থাকিবলৈ নিদিওঁ এই ক্ৰনি কেপিটেলিজম থাকিবলৈ নিদিওঁ I will completely abolish the culture from এইটো কালচাৰটো ইয়াত থাকিবলৈ নিদিওঁ কাৰ্বি আংলঙত আৰু this culture এইটো আমাৰ মাজতে পাৰ্থক্য ৰখা হৈছে ডিভিজন ৰখা হৈছে দুখীয়া লেভেল একেবাৰে ধনী লেভেল নহয় জানো একেবাৰে বেছিভাগে 90% টো একেবাৰে দুখীয়া লেভেল আৰু 10% মান হ'ব একেবাৰে ধনী একেবাৰেই ধনী আকৌ অকল ধনী নহয় একেবাৰেই ধনী এইটো আমি হ'বলৈ নিদিওঁ এইটো আমাৰ এটা পাৰ্থক্য এটা ক্লাছ হৈ গ'ল শ্ৰেণী হৈ গ'ল এই শ্ৰেণী ভাগ কৰা শ্ৰেণীটো আমি থাকিবলৈ নিদিওঁ এইটো এটা ছ'চিয়েল ইভিল হয়নে নহয় এইটো ছ'চিয়েল ইভিল হয় এইটো আমাৰ মানে সমাজৰ ভিতৰত এইটো ইভিল মানে এইটো আমি সেইটো থাকিবলৈ নিদিওঁ আৰু ছ'চিয়েল ইভিল থাকিবলৈ নিদিওঁ আৰু ইকনমিক ইকুৱালিটি ইকনমিক বুলি ক'লে অসমীয়াত কি কয় অৰ্থনীতি আমাৰ চব যিমান আমাৰ ধন সম্পত্তি আছে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ কাউন্সিলৰ এইটো সমানকৈ আমি বিতৰণ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম আৰু জিকিম নিজিকালৈকে কৰিম এইটো জোৰকে কৰিম প্ৰথম দিনৰ পৰা ফ্ৰম ডে 1 এইটো আমি মই MP যদি হয় আমি ডে 1 পৰা এইটো কাম কৰিম এইটোৱে কথা আচ্ছা তাতে কাথাৰ সাৰফান লামথেচিয়াৰ জন্তু nangli pha thak sang lamthesi APHLC la klembang phubang phi chedon sar pen la jai sar phan MP candidate ingwailo la si nangli hin pen ninging samluma la pen chedon dun luma la pen jai sar phan MP ke pai ji phan nangli hin pen ko an bor idon ji la bini ke dake chedon sar si dake tum pangdak lo la si dake ka chedon di polam ke lang si lang lo bini dak songlong diri kidon ke chenglok ang deng tin ha yes ang dengan tadi tum dak election campaign committee da sengat lo da chief convener pu lang di GS ke hai mat lo na pen ku convener sa do thai lo kinki si patet lo si bini ke dake tum ke MP candidates ke pangdak acatai lo nona bangkita sidang tum si kini pacini masih dake pininga cekor ke lang alam ya belok atau beta ningarong besi pangdak lo lapen ke klen ke tanya kami lagi jakong pan pakai tuan lagi keng kam ket sih orang tapi keng kam ket sih lagi sih lagi kesang rangi alam sih belok wan mana tu body naingan lagi body group pun lapen ilmu begi pasti kan tak lempon lapen dah sebab pakai bukan nak pun ahok kan pakai ke klen kita amkang tum hanya jong siang hoi long pang nilo pulo tang te itu tum panan ar muci jeng pada ji mihem dit mi cekai dengan kadang masih jong si ditum ke claim taxer akan ke claim tang tung panen pang idun pulo tang te itu tum rak dia atum ki thurnang pada kaje song nang pada rak hibi pon la bang ke claim kang tung te tum siap pong ni rat mati ladang lokis tum bang ke kasi non rak dia ta mathanang pon jong non ne pang bang ke metang he me ri kaje lang ji pa sia post pi pon la pen ke song jok ta ni pulo tang te la hello ki joi nai ke Iklan tang tu kong lu tang te ini tum kira tum ke lam thi chi pek lang chot lu son nang ni la ku nang pu lam thi chi pek lang chot lu iklan ni tani tum jing Hong Kong je dak lu la si ka biang long ra te pana chuning li lo kini ni tum ka pang dak jai ka thap sa alang di kumat tunyang ni pena iklan kedang kong tungong lo apa ni tum bo be kimi tum ta batai si bak hala rat pen ka chotoi dun hala swang hoi elected labang soang hoi long pang di tun pen harapan iklan kedam kelang tungong lo di tunta si nona pong bang ke di tunta ala soang hoi long elected soang hoi long rat pen kang bai ala sejak kong di soang hoi long Thirklong po la pen
แต่เจกับทั้งสารรัฐทันเกล้นปีอังเทกับตังเกเทกลงได้สุดที่สุดที่สุดนิ่งเทเลยมาเป็นอีตุมาทันนิ่งเจกับทั้งสารรัฐทันเกล้นปีละอิเล็กเจ็ดวางหอยลงเป็นรัฐทันเกล้นปีเมมาเฮโรมาคุปินียามีอันตะการเบียงลงอารัตเกปินียามิตาจมาลงลิปินละmasih cuma dong lipin lagi mi kita tak kuncini ni lagi lasi mi puji bu bangke cuma tak labang sosong labang sosong pen kacau toy itu nak candidate lo cuma tak cuma lo perutang dek ke homa ke fiba cini pun lagi kita mi cuma mi apang ke mi heno bangke buli tak bu bang sini bikin pen lagi cuni ring tung lo lapen karbiang lo an ke song tu ada cuma thai lo lapen non kiklang saka candidate tu an ke haidang tu mana cuma thai lo ke hu ke figma lagi tu ke long thai lo lagi di non labang sosong panta apong no rade panja chuning ridot comat ha batai sing comat ha alo te ni tuhan higdak kusenang kunot dojok kusenang kunot nah halo chuning ri bangke di pini non dak ben tum e pechel se song kapangdak jai ka thar pan ye kadu ko beche kroi sar dan si par jab lo la pen rade ta chuning ri lo kapah bek je pan si chuning ri tu top la jai sar pan ke pahai je panang lin pentaun an mori dum po ceram le tu bang le song itu song nong gitu an ke lake kado betar pulo nilidet delo lake song nong bangkuan ma ketuan arpu kuan ma ketuan penan pas tami la bang sosong lang nam belok lotang te arpu ke do tum chole klen kali la bang ke ne tu chini pame la bang sosong phan anu tin abang puta kacing hon thedung do asi kumat ne ke utuke bang kumat ne ke lang supply bang kumat ne ke kapre goreng apa saya kemana kemana kapre kasai yang diklaim serta laki ni limit hanya song lu kumat hapen si halal alang litumbang ke song apa nang paci ni tin benta alang tu berapa tan bom laki ni tu cini pame lasi laki pinita aku kedo tum cota kalisi arpu abe pincita pini karbiang long pan kacing hon tum ke nang klaim dun bom lo cara dun bom si halal tu mata ni tum ben kecuning rido nang tum hale arpu le punang tektan te sisa me nang tum hin ben kuan maki uran ke lam lul pecita jika kita sarpan ke PHJ pan ke nang bot itu nangi pusi itu mungkin mereka curi ring tunggu. Mana lagi di? Aprang ke cengko ke ni tu inut bahan ni bete. Son non ke lagi rata property lo non je plang dah lo. La sini tu dah tot from tu ning hang aling biji po kam kali lagi. Atik kete cuma nang kek du bom dah hai. Itu bukan rete po ando non ke. Ahoh kalam lo. La tu ke ni tu an di si meeting along ta. Tom Kebarni, April, January, Tom Kebarni, Tala Solam Ningelo. Non get nitum a property chot kali like price, rata property, Keplang de. La Solam Niga Ninge Dam, has Supreme Court along, Isia Kipudo. Haladak La Son Kipudo, APHLC upon. Like rata property pinak non ke. Tabuyo. La si rata tumsi non ke, APHLC upon KPC non ke. Nitum inut bangani akam kalidat lo non ke. Lailo le se rata tumpan choro pig lo nitum ke. Nang litum apa? Nang litum nang rab dun lo kadi. Nang litum ki sum ta ni chinie. Komani ke la tok piri po tum dan do ye. La si nang tum tok ai hedet ye ut pen di. Ta ta chinie di. Arli si eta wangke nitum pan pi ne na NP me mat klak ke pin lo. Ni tu le cohang dah kali, yo. La komat ni pukok le lo, la puyo. Desa seta lagi nang litum nang curu lo seta, nang litum dah to klaim ulu kan, cepat nanti seta. Aku non election utana itu ni litum pada nang klaim pi bom posisi. Yo, ni litum pula te lagi rata to man sina itu klaim pukan te. Nah hello. Ya semen inglong arat men kilonjia to man kiduk adivasi to man. Lagi nang klaim pi po nang litum. Si coro lo. Ini arti tulang mak.